muko wapi? Mukuwe na muongezeke shiawae. Mukuwe na muongezeke shiawae. Salut à vous, très chers internautes, place nous sur vos amis. Nous te promettons que nous allons quitter sur le terrain. Totalement na kati ya communauté congolaise, totalaka elonini elekana na kati ya communauté congolaise. Ndenge totuna qu'est-ce que baza bomoko eza na kati ya communauté congolaise, est-ce que ba réunion ezalaka, ba kutanaka. Yango lelo na kiti sur le terrain, bomoni pe mbule ezobeta mais et empêcher bisote to kita place ba mama bakutanaka ndenge bomoni simana wa komi ba mama kilo ya Brisbane bazo kutana eza bongo réunion oyo bazo sangana balobaka nini balobelaka nini basalaka nini objectif na bango eza nini na kati ya communauté na kati ya Brisbane toko découvrir ensemble na bino. Alors sans plus tarder na kozwa bino déjà place ba mama bazali na kati ya Brisbane na Queensland Australie. On se retrouve alors na ba mama yabate yuko mama watoto sita na napenda hii grupe yenu. Amen. Amen. Sana karibuni sana. Karibu kwetu. Komo na ngai na beni sama ka komo boka ka na kisa na kabeno ba telefone. Leti na baki moto. Toya toyo to akoko ka mukoko na ngame. Awa toye lelo. Ko tokutana biso nyonso ba mama kilo. Ba mama kilo wana nde kombo ya group na biso. Ba mama kilo ya Brisbane. Ya Queensland. Pona nini mama kilo? Pote ba mama baza bato a kilo. Bato mingi bapesa ba mama kilo na ndako na esika nyonso nde esika toti kombo ba mama kilo. Po group na biso eza ba mama. Ouais. Donc objectif à ba mama kilo eza nini? Eza po lelo tokutana biso tomonanaka te toyokanaka na ba WhatsApp toyebi te baninga nyonso oyo lokwa ba mama mosusu bauti tumba toyebi bango na kombo te bamosusu tomona bango te tokutani po tomonana tosangana tozala na bomoko toyebana. Est-ce que oyo eza mbala liboso bokutani ou bien eza mbala mibale ou bien oyo eza mbala mibale? Est-ce que réunion banosala ndenge banosala chaque semaine ou chaque mois ou bien? Non, chaque mois presque. Une fois par mois? Une fois par mois. Et banosala mananda ku ya ba membre? Non, ça dépend ya ndenge tozo organisation na biso ndenge tozomona soki bato baza ebele bakome ebele tokoluka basale po tokozalaka te tosala bandako te bandako tokokoka te za presse te tozolinga nano biso moko tomibongisa nano to tomoni ke oui toza déjà prêt mpona baprojet tokosenga baaide place nyonso tokobeta baporte tokokende po tozwa aide tosala baprojet na biso. Ouais, maman lobi bien, lobi que objectif ya réunion ezana nuke, ba maman bae banana nous, ba sangana ba zana nous bomoko, comme ça ensemble ba pesa ba idée, ba différentes idées, ba yana ba mettre ba idée en pratique, ce qui ba idée on est comme pembeni, nde ba ko rastikoyo ko beta ba porte, po ba mona nini ya kotia ba idée en pratique. Ya kukusanyika pamoja. Turu ya kwanza tulikusanyika lakini hatukutia video. Kama leo tumekusanyika tunataka hii kundi yetu ijulikane Australia yote nzima. Kama vile tuko ba mama ba Brisbane, Queensland. Na kama tunakusanyika hapa ni ba mama kupana mashauri. Juu unaona hii nchi tulikuja ndani ni nchi ya kigeni. Na wazungu wanatuambia tusisahau kacha yetu. Kama mimi mama Suzana nilizoea sana kundi ya mama. Nilizoea sana kundi ya mama sana. Keep our culture, educate. We can even say educate women because a woman must be educated. If a woman is not educated, I don't know if he can be even welcome in Australia. You can see
women who are not educated, they are just put behind. Yeah. So we have to fight about that as women. The women who are not educated, they can still go to TEF and find something there to do, not just staying home. If you stay home, yes, we can choose that, but it's not good for a big country like Australia. So Mom is trying to tell us that for the young girls out there, those who are 18 plus, to come and join us, so our moms can pass that culture on to us, so we can also pass that on to our kids and then keep our culture going. Okay, thanks a lot, Mom. Kwanza mimi naitwa Francine Igwabi, niko fondatrice wa hii grupe ya Bamama Kilo. Bamama bose baba bembe bakila mitualite ya kwetu twasaka bakaribiye menu ekundi eto etole na Yohano a Brisbane ya Bamama Kilo ya bamama b'abakongomane bali no munde Brisbane basi ngakuba mama bingikera batedeta kweli tukaikana Brisbane tona matwayubagira mila yemwitu ukola mu bwihanulo mwana na makubwira koko no ngukabye Kongo. Ndio president wa grupe hii ya Mama Kilo. Nashukuru sana kwa mama wote kuwa pamoja kwa umoja na kunipatia nafasi hii ya kuwasimamia. Yeah. Sasa message yangu kubwa kabisa ni kuwaambia kuwa wakati wa mama wanapoamua kufanya kitu fulani, hicho kitu lazima kinakuwa kinakamilika vizuri sana. Kwa kuwa ukiangalia leo ikiwa kuko multiplication mdunia ni mama ndio wanakuwa wana multiply watu. No. Sasa kwa leo sisi tumeamua kuunda hii kundi, sio kundi ya mzaa, sio kundi ya michezo, sio kundi ya kusema kuwa inaweza kuwa na bite mbaya, hapana. Tuko na bite principale yetu ya kukutanisha kwanza mama bote pamoja. Na hapa kwenye tupo kwenye nchi ya kigeni, tujifunze namna gani kwanza tutalea watoto wetu. Est-ce que vous pouvez lancer un message aussi aux jeunes filles qui nous suivent et qui n'ont pas leur maman à côté? Oh, bien sûr, je lance un appel à nos jeunes filles qui sont ici en Australie, qui n'ont pas de parents. Et je crois qu'un enfant ne peut pas perdre ses parents. Nous sommes ici vivants, nous sommes comme ses parents. Nous appelons à toutes ces jeunes filles de nous rejoindre. Ce groupe s'appelle le groupe des Maman Kilo. Maman Kilo en français, cela veut dire la maman des valeurs. Le Maman Kilo ne veut pas dire seulement porter les pagnes ou porter les bijoux. C'est un caractère que nous appelons Maman Kilo. Maman Kilo est là pour soutenir les enfants orphelins. Vous avez besoin de conseils, approchez-vous de Maman Kilo. Maman va encadrer ba jeune fille bala extra bango nini ya ndenge ni foko vanda eza na libala eza na culture na biso eza pena ba jeune fille na biso msusu baza na Australie a ba maman baza pembeni te ba maman ba lui bo se sentir seul te boya pour rejoindre bango parce que bango baza wana pona ko encadrer ba jeune fille wana objectif na bango peza ke ba jeune fille ba rejoindre bango pour ba make up ko ezani tolo ba nete école quoi école oyo ba maman bazo tangisa biso ba jeune fille neni ni photo vanda na ba mabala na biso neni photo tangisa pe bano ya biso parce que lobi kuna ba kozala te biso ne to kotika na bana wana e likape ke to lakisa bango culture na biso lazima mje msaidie wanasema kama ni community. Lakini sasa shida inakuja wale community. Unaweza kuwa na mradi wa Kilimba, kusaidia watu, unaweza kuwa na mradi wa watoto kucheza mpira, unaweza kuwa vigumu sana. Ndio ni form ya kuingia kama unakuja na mume wako hapana watoto sana. Unakuja na mume wako Mama Kilo!
Toujours Australie-Congo, avec si tu l'aimes. Donc, tout le temps, on sera toujours branché parce que les émissions, il y a qui toque comme Makasi. Bango, qui toque comme Makasi. On sera toujours sur Congo, Australie. Féliciter l'équipe de nous, pour ça, on est comme professionnel. Image, qualité, laisse tomber. Carré. Aux opposés, la question nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, en que jeune congolais, beau continuer bongo. Les amis en Australie, même taille na idéologie en Australie, maman ancien, en tout cas, tout on a simano. Merci beaucoup. Le roi qui est liboso quoi. Vous allez compter là, Australie, Congo, divina nansi, bika nous a donc, voilà, c'est bien, on va toujours. Zoa.